mamula ka seding istilahnya seakan-akan iro amalan na tau pandrita tak ro riolo alena gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Ki Abdul Malik, alena gurutta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali Sidenrek, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iro amalan nangga itawe maka de iro amalan degaga dalelena, sehingga istilah napa kita we makokoy maka de amalan bid'ah kega na iro megayga kunu nasangi bid'ah, doa bersama kotopura mas sampajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah, letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosallange si sele si pasalah. Nadena pangewat tawe Pak Bu narekoya na pakewe rewa iloko hukum na agama harang, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Iya kuku lima dasar rewa dena pangewat tawe dena si salah. Jadi ya kungka aga tajama nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya. Iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi na sabari na harang kamakiro. Iya mi tu ko maka dai bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Kamakiro. Jadi nangga maka dai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tania bid'ah angka mematoda lelena hadesa. Tapi tania sempajang upa bahagi kie tania sempajang apa iro sempajange ibuka ina si bawai kata bere itu tu ina si bawai bere selang imonrina iro tania sempajang tapi asanna sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipui mayolo na bere selangnya salai apa ukui sampajange na pertama iyan namoy mondri na sampajange angka mematoda lelena tapi degaga hadesa nokilala sampaja jadi aku nggak tahu makada degaga sikiri na rekopure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh makura baca jadi iya namanya pasalai na jamai imangi makukwa iupasang ipu imang tapan nanungang iro nasaba hukum itu honrona na wading to pada mangolo milau dolori buang Allah Ta'ala perlu upalampura cede bela maka dia doa bersama dua mematoje itu pendapat angka pendapat maka dah iya doa bersama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada ku makan bersama pada Yandri Andreta tepakan jagi garejolo jadi maka dia sange doa bersama si bawa milau doang tapi pada lia ilau peko nilau na misal na pak gadu ko iko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak gadu ko iko dia tu na pada ya rega maka cidi pak baduesa cidi pak gadu pak galung milay bosi pa baduesa milaw ya jana bosi pa de naturale sa na kumisilopoy jadi iya na pokoni na nala dasar nasa iya sange doa bersama si bawa milaw doang pada ilawi kebutuhan tak padahal de harona cocok sa de na salah tapi iya lo hadesa de na iya miro bawang hadesa bahas itan tapak dongenge dedenya miro makanya tuh kui buka ikorange rata-rata ya tuh pak dongange namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zalamna ampusana namanya capana berarti kami jamak
Nangka hadesa naro nabi tarampe makada iya ko ganna ipatapulo ummaku si pulung-pulung angkau kutu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tupak dongan nah iya ko ganna ipatapulo jamaah nato mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita iya to na tupas sabar ngampai nabita iya ko masampajat tomate tawe nilaw makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikirna maka day iya pana asa sampajak jumae nareko patapuloy jamaah mukim iya kecuali tu kampung de meto nagan na patapulo tau de na marigaga iya ko ganna mo ipatapulo tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar patapulo walaupun matu ko pikir kama dupa-dupani iya na rupa sabarang jadi itu di pu imam iya ron nak tajamaero angka tu dalelena angka kama apa cara mapole apa maka da bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumu jo ma baca-baca kada pegege mu kita mau baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana hagurut takali si denre tu kita na macen ne mematoko kamarana napa ni guruta na apalah di na tarubang ibu na ya kung katau makutana makre guruta angkau koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko dah lama seko tu lalu nomuale mu buka mu itai na apalah apa di na pari lamari kita na nareko di na apalah itu iyo po na mako ko ini melibo madari lalo de nalag dapat buku na di penang ka dibaca jadi iko ni jadi ro tau pandri te di ulo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah iyo po miwita te mako ko ako manu napai sirupa na sang magala ni mapasalah mako mi matiga je gore nasa guruta makade nang katauci di menay sang magala tu mapasalah apa yan na de na pada ni sang salah ni iya na to ampay makadade baca-baca muki iya di parengkalinga makoy masyarakat iya ro tamal kange kega na makadade ko kung kataw makadade ga dalelena tasurumoy makutan na tana makadade mi ti to pandritata yulo de na pada te makuko marengkalinga carama iya to pandrita yulo makadami baca iya mu pigaw nasuro ni rewa iya ro tau ipudange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hadesa na kenri monro hadesa na asamoga hadesa na de na kana kutanangi anak mundri itu menama kokwa maka kutana ya nang kay pudangi ta pamaka asamoga hadesa na kenri pole de to ga na malamma sisan na ipudang de to na jamay iya na jadi iya na to ampai ubasangi apa mega di makokwa apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW ini manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasigaru-garu onna moro ko Facebook pangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akida padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam angka yasa kajian iman angka yasa kajian ihsan iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum bansanana hukum-hukumna lalan na sampajange hukum-hukum dalam kaidah muamalah tetap mapangewate ko de nasi di pendapat apa po Allah taala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham maka di po Allah taala kelok melo ka pasti dipahami atakku wedding uleh tapi de umelo po Allah taala itu de melo iko to malele ngapaham maka di po Allah taala walizalika halakahum mako memato koro pancaji de mosi dipaham jadi nang katau cik dimi paham na pake taunewa na puang Allah Ta'ala yaitu apa puang Allah Ta'ala memang to makilo rangi dena di paham makiro pikinanya walingi contoh supaya membasa-basa kita paham angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah nah dia makada
apa tu ulama atau pandrita lupu ya curi bikinlah. Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi ti pandapana. Iya ko Muhammadiyah tu dia na pengbang apa. Tapi cik dimi tu na sampai hadesa kami na matadae kami na sama turusi atau pandrita na panala cik di yana tiasa tarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata derekna doa ititana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkah pusat letu oko desa sirupa tu mau bacana tu doa ititana ya tomi tu Allahumma ba'id baini ipada mana yo potu NU maka tu ega nalati Allahumma ba'id baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nasama magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapai jolo ke ga desa kami na matada yana ronala cide yana tiasa tarji walin ni contoh masalah mak dusa kangejen ne angka cik di tau matoa kanang kasih di tau matoa boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dai tawe arak badui asana na iro arab badui pole bulu elan sulok ko nabi tamakutana tomato makkadah iya garo ko pura ka majenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa apa kamu oh iya nak mundri ni ka padi na pahan ni takut lau karawai lama rupa na de lau pakai ngipalapi umelo mas sempajang majenne ga pemang makin nabi tajana kena bita aja lah. Ia tu muka rawai na pada mia itu udah cilimu. Kau ni roh? Rewa ni roh? 20 asera asona. Angka to makana 20 rua asona. Uranon na ya to matoy makutana we angka manatal luka lolo. Tau malolo ro. Logo ko nabita si tinro. Tuda ni nabita ko lari-larian na masigi. Natako angka tapalo makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka majenne tako ukarawi kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang majenne ga pemang tappa mahkadama ya nabita ajenne mana ko ha nah itu kare pada pakutanana tapi lihat jawabanna iyon na arak badui we lai podangi maka dadi na marigagah berarti aja mu ajenne asam pajaman no iya kalau lo talwewe makai nabi tak jene mana ko iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau pandrita makada iya rohat desa iyo nak pamulangi na sabai tau matoa makutana yolo napa nak mudai munri berarti terhapus niya had desa iyo lowe maka dai ko kuy agama nasi mansuk lai susui ya kundang-undang maka dai di amandemen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ingkah hak desa baru dia nak berlaku ya ro jadi ia nak berlaku maka dia nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipalapi ko puro majen ai batal ya jenemu ya nak ro na pakai kana pakai ya ro maka dia Imam Malik jolo na deje nakada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo na nabi tamatoro pawi ya ro yolo ya mato pawi bundri na dia nakada na dia na ni pakai ro hadesa yolo berarti hadis saya berlaku dua-dua ite gere keadaan na paresay nasa iya pamulangi makutana tau matoha iya kedua tau malolo berarti ako tau matoh karawi kamaluan na din na marigaga apa awad di jaji tu mata minakakang deh makiro iya ni ko tau malolo berarti angka syahwat na batal jenne na berarti aki karawi kamaluan tanya iya rui karawana na batal iya ni kung kana pasu na batal tapahan ya dua ni pendapat kaya kana rapatuk metola mapangewani itu kumakana salah itu kaya kemudian angka tau pandrita makare mak tidak makare manta sapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba iya tu tau mata yang kalasan mata rutari dapat tak kelupak itu makara kami hana bita batal nasa ngide na marigaga dito pagana si badega sa din na jadi din nami
Di to paniri sama kedatanya to kaya to pak balik atau pulih mi bulu iya talu kalolo dia mungkin mak balik talu na iya lebih pakai iya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ini tu mak pengewa itu teh pak kumi mak pengewa tapi aku tahu mak paharo deh nasai deh jadi ini mani tatangan itu pada ya tu si gese olina roane makun raya baine si bawa lakai ya ku imanta sapi inak batal ijene namu baine aja tak ada baine kumo aide imanta sapi ya tu baine tania muhrim tania tauliam ni tapi ya punai tania muhrim tatu ku baine tanah semanta sapi apa ia senge mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naiya bainewe lai nikahi si balai gauli bantannya muhrim makanya tu bainewe manuri mata sakit tu hakku tamli sana agak hak pakai itu hak pakai ya sana tanya hak milik hak pakai ni sabahnya iya na tu nak pagi-wagi tau pandrite ya kok kita nak malu masakah tapi taru jolo cede lau walingi kesimpulan nah apa ngewangan na yah si ba Aisyah maka day Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawo bainena apa angka nang kanabita polay mak jenne na melolo masampaja na lepak bawi bainena dena na jenne na lo masampaja Aisyah makaday manta sapi agana na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi nak ada na gesai itu ni kere ina maraje wani mata sapi dasar de angka si hades sana pu ba Aisyah makaday Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tanga banni takko pesat dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesat dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidepeku macam ni kak masapuru lau dapi lau sapuru aja inabita lau pananungi pala lima suju inabita bikin batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukarawai maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dia na mana na to suju ya masampaja itu tanda pangewang itu ina maraji hewana dia na ina jadi aku ya na pahat pak dia itu na pasala apa ni sekada angka mema dalil na pakai okay. Jadi ya miru pak disa ngamakweru perlu ipahap pak magi na dia na to mapangewa to pandita diulo dia na si salah anak ya to man ya to makukuha ustaz cede-cede salih cede-cede neraka magi itu nangka nasaba makuramu pinabaca iya haji biasa makwaro cede-cede biasa lau tangaro waktu kumakulia nayoli kalau macaramu kogo ada upasalamana no mana boleh macara manakar tewe napan ang kaustas di milalan nola jadi mako memang jadi ini naro pacara jadi itu pak agama pada milona warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa kega metala ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nalate aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pakai tahu ina tu ampai ini ko NU maka tu ga rupa na ko masampajang mo Allahu akbar wah maya tu itu angka jadi angka tu nabilla mi itu dia pernah makanya tu Allahu akbar angka to ko mami maka dia nakai padahal ya ko to melumi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambok na coki na sabab mapangajian inabita nangka na coki masuk 15 bajujuna katuli jubana ra maloe engka na coki mabanyo kurmatinro mapangajian inabita magi na tapalupa iro na coki masuk tapanay tay tasel tapanay jepu na pengipe mata mana para katani waktu maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar
Tapi Nabi maka de Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papera coki angka maka da pada tu 70 cokina angka tahu maka da 270 dia ni sagaro karake kena cocok yang jelasnya ialah di 200 cokina dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tahu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mau pandre moga nasa upandre sah maka dia Nabi teh ya ni Pak Guru iya kotakku mau buka pintumu ko elei ura ko masam paja subuh o elei iro mau buka pintun na tangak muro na tako angka coki macuri ko pole monri na pas na dapi pak buat tengah na palan na pintu kangka tu pintu palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena na pas lepa ngoko tu tengah na dia na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koile maka dia nabi ta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaikat pak bagi dalle nak kuatu sipak na coki ero jadi ini naro na podato nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ini angkai coki kubolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa pasok ko tangana lalam meloi romasu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo korupana maka dito matot tadiolo iya ko majulumate coki ya itu na masuk ilauki dalle